Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Uba bantai dor lingdo ubolong menteri ke Sarkar Jila bapej ikatnat kerep keriang ringkat bat menteri jokatnat ke koi kekia uba Alexander L. Heck haka khatnyo teruk jemang arjar arfway ki layalej banjurib ya kejaka set kali kebelatib kum ka sam khamti parking lot kebadan haur kaliar Dam Senyong East Castles District hadin butra jokni ke parking lot uba sam borlang dingdong ula terwa mon sungubha hidalade ban aila dikinong rap bakin pelong kum kejaka di jingde hakni kejaka kat baki bor sensyar joka East Castles District kidang pencari ke jinghang dam haka East Castles Brockway kum shibenta bante lakam ya ka jing sapriang jong ka klam jingpang COVID-19 ka balawan link shop hakni kejala Meghalaya hakni kenti ke baar kat kum ke jing tho jong ba sam bor lang ding do ka jing ailat ban penlong yo hakni ke parking lot kalong kum shibenta ban yarap lem ya kiduk jisung bat bakinong rem kin yo alat bandi ya ki jhur ki chap ba ki la dep khay rai lem kumta kin chu sep ai bat put no haling kha kadang ibu penong yang ai ban terwai ni cakap ban yarak kinong rap tadi bah kini kilai tayo ban pi nga silit lang bat ki perlok na ka ki nong ai tok bor mo bang penong tengah soba kini kejaka kalong very feasible ban nek namta ka wholesale market ban kita kinong rap bani ginong mensong penthor tendring itu kan ban light tham tu kai let siyo nomor ba kumangi iman akani hi ban su sna order na me kadang ka besok dari ban hayo dia lang hi ban kita lut yang tu ka COVID-19 protocol sekali ke besok nomor bangin yakiar ni beri ban let ta social distancing ru kalong it's almost impossible ru buat kamar su findang ru mo da juli tinteng lo kit kamar ula penhar mensi tu bandeng sa kamar su kamli ke besok am te banlait na katu kajing bun beriu banlait katu tingi sutra kan sia sarkar mo ba kani kajaka ngi dan ngin su ai ki bikin penangkam for the time being tang ba kinyo ikinong rap bikin pendut itu kamar kinan lu makan kon sak put sak luang kan te kemapi yang ni kajaka kalau very feasible nomor kadan ar benta ke parking ketika parking nanti kadan 300 square feet kini ke parking ni kadan 400 square feet ada black topping pa bahkan pensuk ikali di banwan di sebut ada kadang kata kayo dilang ru nong rap la nak banang isyong ni di gini ki mahajan kinang la ban pak so kali yeng so kali jung ki tai di mat nang ya penbek so kador kemur jung ki kinang rap ekstup ik la yo kador ki lawan bidak kali ni la kit ya kemar ki la mi panang ni exit ke kemar ka kau ke benefit point ni kadang ka entry nang tai ke exit nang ni penemnya di ho kan para kali kan sok ba kan easy flow of traffic la nang mun suam no ba kadai ka drive-in wholesale market di Minang Rap mo awan bidah kali sini ba nakaliang jong ati nga ngasu ay sobah tang kajaka bikin penangkam tang ban yo ban pelut ki Nong Rap itu kamar ka basa lu kata kita ki ka syong ka coordination na padang ka district administration nakaliang police department ba nakaliang ka agriculture department ni kuno ban le ngiting sini tang trajaka ba sobah ka mu komdan jing chat eh mem tam chat ngasu ay ki just bakadang dan kini ka pandemic ta as long as bakani ka pandemic kadang dan ngi stu ki Nong Rap ki dan saya padang ka kaya ka syon ni teng longin Tuesday na nakapia na kam banyila banyarap ngirap asna nakakam galang kadap mo am kalong kum ni I hap mo I try jaka ni thoi dan lang ni long I perhat nomor gi bidi ba ka jing e jung Nong Rap ngi ba pila I po yo de lang tentu ka jing ya lum ka jing ya bun ka jing ya kalong ka ta aru ta mo nomor dia I ba jing postat jung ni yang jingpang di dena ta kadao ngi perhat kumuban kamban yo su ini ki yo delang ki yo wholesale na kabanta ki Nong Rap ki jungi ban kamban dunai ka jingya long ka jingya nyom tan chite se yo itai de iwe benta bangi se perhat ban nakaliang jongi bahai ki don lang ni lokal MLA ting ya perhat lang ka bakadon ka perhat benta ki Nong Rap no ni ka thai penthor ka penthor ba farmer association ki don lang ni di bat kini ka thai kini sini ka tendring ka nong mensong ka mau syaboy kini ding paso ni perhat na bantagi Nong Rap jongi sini ba kam suk ting on dadi badon no ka yo delang ni ka wei bat ki mahajon kin suwan ban simbi ki mar jong kinang ni kin ra bai mele ate ka dikan long ndiat kan kam pendunan ndiat ka jingya rung yami po yo delang kita di jing perhat jongi badon pat isu komen badon gini ki try jaka ki badon kemen sim ku ban hirap
Tiki phone ya penbet ya keran bangi tena tak tahu ni sawan mata sengi ban pet yang ni cekah ni pet juga long kumno ka long nem long ne ya bi keran bagi district administration long ya bi penbet dulu bagi num kata traffic jam ni katai itai di jing perkhat jong ni tending indala ya pet bahangin sia perkhat ngin ni le kumno ni regi pet bagi cekah te ibiang tambah nomor nong sibun dan num long ni hang ni ru lai kam da dei ada tan ibiang ko bagi ni ka entry ka don ki exit ka don kan nyarap ka ya ka bentar ladang pelong ya kayu delang ni sekoi ai kumbang gila bai po outskirt shop bai ko station po 5 mile po ding pun 7 mile chete bai gila ya bu to kayu to ong kai rap te bakin ya tur mar khaslong ka jur ya kan ka uni ko yang pang dati kita ai dei jing pakhat jungin kalian hi kani ka wei ka dei ka wei ka ba haka kam babun balang pilas tu hi num biang hi 100% gi ki bro anri ngile kat bala aban penbiang kita ki bro dak ba ngilai keren syai ha por ba shua ban lockdown la lum ni kawai ke meeting ban ngi don lang nakaliang di siru don lang ti ngila dap keren syai ngi ong bai dei ban ki nong rap nakaliang jong video bat kirang ba snong ki pen shisha bakin ai ki karpas ki nong rap jongi bat nakaliang jong ke department pat ngi ai karpas ki nong rap ki bukit dagi pick up ki bucket dagi drop menta bikin kit iki marjung ki pensuk ni ai ka karpas mesti bang ngi mai ti henrei ngi kham strict menta ka long bang num ai kurmal ka pulmar ka ni karpas ban kham strict ka long bang ngi gua ban kham contain khandiat ba pi ga jing postat jong nyang dei na ta ka daw henrei ong pi ha bakut ngi num la ai kumbang ila dap keren sai adu mentang ngi na kaliang ka district administration lada ya ki nong rap ki jong ni ki bakit ki marem ngi ong syai buat numbat pelat ya ki bagi ki kata ki persyang kat bala fi tambahang ni WR li ki simi bai jing ten rei ngong fi ngin persyang kat bala hi ban pensuk ban yarap ya ki nong rap jungi bagi num sya ban pendek halenti sengkin ban ngakran syai mentaka sngi akarpat ya ki polis department ru ya district administration bai di siru mengilai keren bawat pendik buat pentut kamtam bikin nong rap bagi kit ya kamar nakabenta kecakpo kejogi nakabenta don kam sisa namar ni sutu bakani kapor hi ibri jongi kila sutu baki tieng ban siami rumah rutit klem kalenti kabadai reina takadawi bakit market matahi ong ifi bakit ya kamar rap hinga ong ifi idei tang ki badon kam sisa idei na takadaw ong ifi bat ngin si penbek ngindang le ke babahatam nginang yesong nginang perkat yang sibit hukum no banang irap sisa pat pensuk inong rap kijong menta khangdam hi ke ba ya menta ke ba khamstrik ke dei po sorshilla ye keren hapo is kasil ikam keren show gi district pembegi ke ne ke ba ja menta ke belong menta fi ba ke jingpur jong ni penyang Jepang ong fi adu kata ta ustad andai ke ba bahaga ke bangi perkhat na ke benta pat dadang show khangdam khamdon ke yo ka hat khamdon ke dukan ba pliru niwam dei yo yap than naman kum kita ki habandon ke adjustment habdan ke perkhat kita ki mengalang liang sarkar ke le ke badai ban le kadang ya na takadaw ka don ka review meeting man ka si ban ya perkhat ban syong mengi menta i ladang ibu tang si jaka baru aki beri ke rosta ke jaka berkan poi ke jing aku melatih balong honorable minister jong ka agriculture ba po shlong hi kala spread pelat ke jing pang ting ai ku beli ru ya i ba helik warjeri bagi khati ba toy iba batot iba ai subhai ke jaka ende halori ke dia pede ya ke jingbit ke jingbiang kemenda ban pelong ya ke yu delang ke syong pede na health department ke syong na administration ban juru na traffic ban peit ya ke jaga jingdon kam nam tagi pai ba khnang ba kanum der kanung nu ke jingtut aga jingpit ke jonga na health department hi la da piong inga kumu health minister kadang ipun bun ban syulong yo kadang poi ke dia ki brio na klek sudong bora ya ke rep karmar rep yang ni yo kadang yo kira ya ke jingpang kleng sudong kataru ke dia ke jingpa katale de hape di kong bayo kamdi ke jaka kamdi belong hotspot kalau long hotspot kini la syai kan nang ni de kin sedang sebenpur ke jingpang ke ni kenyang jipang ka covid sakibe pada segi nong gondong kendam de hape lu baro ki kenang bandung ngora kan do ke jing nam ta jongki ba ke jongi nam susno tiga aku play session ni rang ba chno namar ba de ke jing sebun ke jongi
bagajing sebun yung agriculture department yang balaphat ingir menyedon lang menyeberkat na kementa kejing bit kejing biang jong pajba ngolong menir na basdang kejing kan ru kadi kebedan kam haka juga poru kejing kuat jing kiaru kadi kebedan kam hapit lang hibro ar kenang bo pajba num don hang dong kejing te kebetulan sakmat ikatang yang pala betep tambah wala ketaruh kejing long perkat brevi kadon hi kejing kuat keban kamha hi tambangin pet keba kan kebanyakan yang disahmat ada kami bilang buat unam kemat ru pula pergi ba saya keren keba jadi mungkin rap dawa di kalau kayak pesanan ingin milti kayak keba bahaya nang disahmat kalian kita rap di pol pelalik di lokal pelalik pol mo kadang kecing gila ini peramacan keberap lang atau utur susah boro nyo bandi utur các nó cái gì tenat bani iba ki bahalu andre ban penya yo ki ban kolom namar ba hol minggu ki bre ginon kami ka bam kan ini dan andre ban penya pat ni kinong rap ki mi ra ka bam mala de kalong ko ba ke jingi dan andre apa poi pas kumha kan ka sep ka ba yo ke jingmut ba ke jing rap ka bawan menta de kalong ke pli lap pli ni semat ni perhat ba kan long ba kebahahi kebaya ya nanti tinggi kukinang rap kalau nggak kepesenan kidon tiba don kalau melajang kidon pat tiba suai bro di kantam gitu tiba suai le na kita mi kebayai lom ada kijur kijap kimla berpunya kalau kebaya memperhat kau yang kan di memperhat di kabam kadi berpendap lagi kesem lumyo memperhat sekebawai lom bro kimla suban penbiang kalau ke kan perhat tu ya liang aban perhat kata kati ke bokong san ha kata antam golon namar balai wat naka bangru kamdon ke jingnap aba katus nem nglasim impat don kinong rep tiba don ke jingut ba ngimla ban siu galu manus nem kaya be wat kan ni ka senam ke balalai dru ngile hi kumnu ka bala ban siu galum lang ka lon terang barang ni sakmat nginum ya kundu iging namar ka ni kalun nagmata kinang rap nisim alung ba jong kan ni KCC de habai kundu pat ni iging hai nang ni kumnu kan lo ngila nang imla ban siu kan lo lada kalong ha kan ni ka hukum ba sim jing ingi kinang rap ban penya iki mar mata